Are you listening? Damn. Yeah. You crazy mother. Daj no, otroci, gremo. Hej, good morning. Hej. Ja, povej. Daj no. Kaj je? 1, 2, 3. No, takle imamo mi na prvi dan v bistvu praznovanja božičnih praznikov, tako da, ja, kaos v bajt, kaos v glav. Ona. Hej! Hej! Moči. Oh no! Kdo pa je to? Zelo kje pa je tale kako frizurova? Kje pa las je zgubil? Lači. Lasi, ja. Nima las. Keith Jackson. Sem pri naš familiji tudi tako zgleda, ne? Tukaj še ena bunda v zadnji. Wow. Mazano, ne? Ne, ooo. Mazano. Masi, ja, masi. Evo nas spet, evo vlog. Naša familija po 2,5-urnem pakiranju počasi nadaljuje ta prvi praznični dan v iskanju sonca. Temperaturo okoli 10 stopinj, zato smo se odločili, da gremo na... Crazy family. Zato smo se odločili, da gremo na jug, iskati toplo vreme, vsaj 10 stopinj. Fater ti. Daj še enkrat, zaroli še enkrat. No, zdaj smo v bistvu našli sonce, kar je bil tudi naš namen, da iz meglene Ljubljane pobegnemo nekam, kjer je pač manj megleno. Kako pa mi laufamo zalijamo? Como mašinga. Assim, eu achei isso amigo. Gee, what's poppin'?
Fantom se je malo zmešal. Mi smo samo ene 20 minut tukaj, pa sem že malo zmatran. Oh my god. Ampak to je to. Če ptiče pametno preplašiti, ker Italijani so občutljivi na svoje ptiče. A ja, se spomniš tako, da smo bili v Benetkah podili? Ker sem napodil ene golobe, pa me ena stara baba me je kar napadla me je. Stara gospa, ne stara baba. Stara baba stara veša zmešana je bila. A bo šel preplašati ptiče. Nimate pojma, fanti. Še ptičev ne znate sprašiti. Ne, jaz pa tudi pravim ne. Luda familija. A ti se zabavate še iz Zombies are dead meat. Well, duh. Ne, no, nismo. Sam to ne bo na logo. Sam je dober ta wide angle lens, to full dobro snema. Sam to ne bo na logo, ne. A to bo na logo. A boš posodil kamero, če bom jaz film snemal? Kje sta polna dva naša dva? A to bo slučajno na logo. Ja. Otroci so zrasli. Vzal ti tja noter noge. Daj no, Aleksej, no. Če bi to vsi delali. Če bi to vsaka familija, kot ti ta Fedor rite stava. One eternity later. Kaj pa zaspi, to bo slučajno bilo najbolj. Botar mu je rekel, ne zaspi. Še najbolj. The next morning. Pomagi še ti.